Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo thulaganyong eno re utlwa fa dithulaganyo tsa phitlho ya motlhami wa lekoko la IFP di tsweletse. Mogwanto o mongwe kgatlhanong le diritibatsi o tlhotse o tsweletse kwa Pretoria. Setlhopha sa di-Springboks se tsena mo motshamekong wa bobedi ntle le Malcolm Marx. Setopo sa motlhami wa Inkatha Freedom Party Khosana Mangosuthu Buthelezi se gorogile kwa legaeng la gagwe la kwa Phindangene kwa ntle ga Ulundi kwa bokone ba KwaZulu-Natal. Ga jana re ikgolaganya le mmegadikgang wa rona Ntebo Mokobo yo kwa Ulundi ga jana. Ntebo o madume wa mogetswe raitsho. Ke a go dumedisa ke boele ke dumedise le bone baretsi le babogedi ko gae. Re sa tswa go bona setopo sa Khosana Buthelezi se goroga go diragala eng ga jana ka kong? Jaaka re bua jana ga jana go tsweletse tiro ya bofifi e leng gore re ka re ke tebello mme e tla gopola gore setopo sa gare Buthelezi se bile sa goroga kganti jana fale ka ura ya bosupa mme mo bileng a amogelwa ke mobishopo mogolo wa Cape Town Bishop Makgoba mme na re moraga moa jaaka o tla a tlhaloganya gore e ne le motho e leng gore o ne a tsewa jaaka kgosi ebile a tsewa gape jaaka tona kgolo ya mono mo KwaZulu mme o ne a tsewa gape jaaka ngwana o ne a tsewa gape a isiwa ko lelapeng la batsadi ba gagwe le leng gore ga jana o ko lelapeng la batsadi ba gagwe mme ra itse gore mo thoko ga lelapa la gagwe ke lelapa la batsadi ba gagwe bo Princess Magogo ka jalo jaaka tlhokafetse kgotsa furaletse lefatshe le le ka kwano o santse a tsewa jaaka ngwana ke ka mo ina reng ga setopo sa gagwe se goroga sa tsewa sa isiwa ko lelapeng la batsadi ba gagwe mme re bua jana go na le tirelo e leng gore e tsweletse ga jana le gore go na le baruti ba ba fapafapaneng ba ba tswang ko diphuthegong tse di harologaneng mme bona ba neelana kgotsa ba tlile ka matshediso go tshedisa ba lelapa lo ra Buthelezi ga mmogo le ba lelapa go akaretsa le bone baagi ba mono ba Olundi bogolosegolo mo motseng ono wa ga Phindangene mme gape le bone ba emanokeng ba lekoko la gagwe la IFP e tla re ka moso se tla be setse wa setopo sa gagwe se ile go bewa ko tulong ya gagwe ya bofelo. Ntebo re bone sepodisi tota tona ya sepodisi Bekicele a leka ko gompieno maemo a tshireletso a eme jang? Re bua jana re ka re maemo ke maemo a edileng o tla gopola gore setopo sa gagwe se ile sa amogelwa ke baagi ba e leng gore ba bitiwa jaaka mabutho ka puo ya Setswana re ka re ke maletamotse ba bile ba tsamaya ba ile go tsaya setopo sa gagwe ko mochwareng mme ba se tlisa mo lelapeng la gagwe go tswa ko mochwareng e ne ba na le ba eteletswe pele ke baetapele gape ba IFP le ba lelapa go akaretsa le ene mo presidente wa leloko la gagwe kgotsa wa lekoko la gagwe re hlabisa mme ine a re go tswa mo a amogelwa mo lelapeng la gagwe o tla gopola gore go le gontsi mabutho ke batho ba e leng gore ba tla ka dibetsa tsa bone tse e leng gore ke tsa setso mme mapodisa a bila a tlhalosa le ene Bekicele e leng gore ke tona ya mapodisa o bila a tlhalosa gore o ikuela go mang kapa mang e leng gore o tla tsenela tirelo eno go tla ka dibetsa tse e leng gore di mo molaong bogolosegolo go lebeletswe dibetsa tsa setso tse e leng gore ke marumo o tla gopola gore re Buthelezi ne le motho wa setso mme o bila a tlhalosa gore se se kitlang go dumalana gore se nne gone ke dithunya tse e leng gore di mo molaong le tse di seng mo molaong ka gonne maponesa a tla ba le teng kgotsa mapodisa a tla ba le teng go neelana ka tshireletso go ba leng gore ba tlile go tsenela yona tirelo ya phitlho ya gagwe ka moso ka jalo re ka re maemo a edile mme se re se solofetseng ke gore tiro e tla tsamaya pele o tla gopola gore moporesidente Ramaphosa o tla neelana ka puo ka moso mme o tla gopola gore le moporesidente wa maloba re Olusegun Obasanjo wa ko Nigeria le ene o solofetse gore tla tsenela tirelo eno
go akaretsa le moporesidente wa metlheng re Jacob Zuma mme go ne go na le puo ya gore le ene moporesidente wa maloba re Thabo Mbeki le ene o tshwanetse ke go tsenela kopano eno mentirelo eno seo se a tlhalosa gore mang kapa mang o tla banga le mona o tla ba sireletsegile ka jalo ga ona le sethunya se leng gore se mo molaong ga wa tshwanela go tla ka sone ka gore mapodisa a tla neelana ka tshireletso go mang kapa mang o tla tsenelang tirelo eno ka boripana fela a fa re garela thulaganyo ya tirelo phitlho e tsamaya jang yo ene e le mmegadikgang wa rona Ntebo Mokobo a re thadisetsa ka ga tsamaiso ya tirelo phitlho ya moeteledipele wa IFP yo a tlhokafetseng Nkgosana Mangosuthu Buthelezi. Moeteledipele wa ACDP Reverend Kenneth Meshwe o ikwetse go puso go fetola tshwetso ya yone ya phetolo ya molao wa manyalo. Meshwe a re go diragadiwa ga molao ka kangwa o go tla be go dirolla tiro ya modimo mme o tlile go bakelana ga mathata. Ditokololo tsa ACDP di tlhotse di boloditse mogwanto kwa mebileng ya Pretoria e le go supa ke mo kgatlhanong ya bone go molao ka kangwa ono wa manyalo. Single marriage bill, they want to eradicate any thinking in any mind that it is God who started marriage. Single marriage bill is anti-Christ, rejected, because Christ said a man and a woman. That one and what they want to do is anti-Christ. This one says marriage is between a man and a woman. When rebellion comes into the world, when rebellion comes, people do what God calls abomination. Masepala wa Sedika wa ngaka modiri molema kwa Mahikeng kwa North West o santse o kgaratlha go baakanya dipeipi tsa kgelelo leswe tse di thubegileng tse di bakileng gore ditlhapi di le dikete di iswe mo letamong la selegae. Bothati ba re ga ba kgone go samagana le mathata ano mme ba lopile tsereganyo ya puso ya profense le ya bosetšhaba. Letamo le kile la tlamela batho le diphologolo ka botshelo mme jaanong go tshogelwa gore le ka tswa le na le botlhole. Leswe go tswa kwa metsweding e farologaneng le santse le tshologela mo go lona. Meyara wa ngaka modiri molema o dumetse fa ba tshwaragane le mathata go ka baakanya dipeipi tsa kgelelo leswe mme a re tiego e tlholwa gape ke tshenyo ya ka bomo. Re netefatsa gore gona ke nnete go na le leswe le le santseng le tsena mo melatswaneng ya rona le mo matamong a rona. Le tswa mo dikarolong tse di farologaneng borakgwebo re itemogetse gore borakgwebo bogolo thata ba di-abattoirs. Masepala wa Mahikeng wa re mafaratlhatlha kgelelo leswe a o netse. Now pipe e na le more than 55 years ile ka go tlase ka ke pipe ya waste ile goreng leswe lotlhe le tswa mo di-toileteng le tswa kae le kae le flashiwang le fella mo piping ele. Now because setse le ke pipe ya both as cement and asbestos the lifespan ya yone setse e fitile down ke ka mokgwa e thubegang ka teng. Lefapha la metsi le kgelelo leswe le netefaditse fa disampole tsa ditlhapi tse di suleng di tshotswe go dirwa diteko. Lare dipholo tsa diteko tse di dirilweng mo ditlhaping le tsa disampole tsa metsi go tswa mo letamong ga di ise di rebolwe. Mpholepedi dikgang tsona ke tsa SABC Mahikeng. Masepala wa selegae wa feta Kgomo Tobatse o ne o etetse motse wa Gakomane o kwa dithabeng tsa Leole gaufi le Skoonhoord kwa Limpopo. Seno ke morago ga gore ba dikgang tsa rona ba buisane le baagi ba ba latofaditseng masepala ka go dirisa diranta di le dimilione di le 11 mo tseleng e seng gone. Leeto le lelele gareng ga Ditaba tsa Leole le raya gore bakgweetsi ba lepalepana le matlapa magolo le mesele e itiretsweng. Leeto go ya kwa motseng wa Gakomane le tseya diura di le 2. Mo nakong ya fetileng baagi ba motse ono ba latofaditse masepala wa selegae wa feta Kgomo Tobatse ka go dirisa diranta di le dimilione di le 11 ka ngwaga wa ditšhelete wa 2016-2017 le wa 2017-2018 mo kagong ya tsela eno. Le fa go le jalo masepala o ganeditse seno.
We cannot say 11 million was spent because that is a lot of money. We could have done many things with the 11 million because it is part and parcel of the maintenance. We did not use that kind of money. Batlankela ba mmasepala ba itemogetse mathata a baagi ba kwa Gakomane ba lebaganeng nao. Tsela eo ga e mo maemong a itumedisang ebile batlankela ba ne ba tshwanelwa ke go tlogela sejanaga seo ba neng ba kgweetsa ka sone mo gare ga leeto. Baagi ba motse ono ba ne ba letile ka tlhoafalo sebaka sa diura di le 3 pele batlankela ba mmasepala ba goroga. This is a document e bontshang gore Masipala ore o spendile 11 million ka tsela ya ka 2017-2018 11 million 133,240 he lore Masipala ore spendile ka tsela ya ka mana ana Masipala wa tsebana ga ke thaitse malo ka re Thabumkwena o e ganne ana le a tsebana taba ya tsela yona le lena le sepetse mo godimo ga yona le a e bona gore motho e mongwe le mongwe ma phelago ka nako ya tokomorasi a go kgonege gore ka nako tša ditokomorasi ke hlwe ke sa hlaka ke tšama ke tia menwana ke kata ke merwalo ba re ke tokomorasi a e kgonege re a le kgopela ba mmasepala le kgone ka re le regala re swarela selo le fa baagi ba begile faele dingwaga ba sokola go akaretsa le dikgwetlo tsa go ikgolaganya le mmasepala batlankela ba mmasepala ga ba dira maitlamo ape rena re wela morago le mmasepala re dula fase di ditlhalefi tša rena ra bona gore na re tša e fetsela re tša ruti fe re le mmasepala baagi bano ba kwa Gakomane ba tlile go tswelela banna mo gare ga Ditaba. Dingaka tse di alogileng kwa dinageng tsa boditšhaba di sweditse go dira ditiro tse dingwe jaaka go nna barutabana kwa Free State. Seno ke jaaka ba letetse Health Professional Council mono Afrika Borwa go ba rebolela matlha a go kwala ditlhatlhobo tsa bone tsa morago ga go qualifya. Dingaka tseno ga di kgone go dira mono gae pele di kwala ditlhatlhobo tseo. Dingaka tseno ke bangwe ba setlhopha sa baithuti ba ba neng ba tlhophilwe ke puso ya Freystata gore ba ye go ithuta bongaka kwa diyunibesithing tse di kwa moseja. Le fa go ntse jalo, baalogi bano ba tsa kalafi ba santse ba sa itse gore tota ba tla simolola leng go dira tiro ya bone ya bongaka. Ba re ba rometse ditokomane tsotlhe tse di tlhokegang gore thulaganyo ya go netefadiwa e wediwe. Yo mongwe wa bone a re go ka nna botoka go boela kwa Russia. Ha ba fumane ha ona return investment e entsweng ke government mona because dipalopalo tsa ka ha di mpha tsone ba sebedisitse tšhelete ngata haholo ene tšhelete ba e sebedisitseng ha ba bontshe e ba tshwenya taba ya gore re sebedisitse tšhelete ka lekanang 700,000 ngwaneng a le mong. Go tlhoka madi e nnile lebaka le legolo le le dirileng gore bangwe ba tlhope go dira ditiro tsa nakwana mme ba tlogele go ithapisa kwa maokelong ka gonne ga gona tuelo. Unfortunately e utlwisa botlhoko ganyena because no so taba gore motho tshwanetse gore a dire mo sekolong instead ya gore ke lo bereka mo hospital mo ke tshwanetseng gore be ke bereka mo teng e utlwisa botlhoko. Baalogi ba bangwe ba re ba dumela gore HPCSA ga ena bokgoni. Every year tshwantse ba sete di board exam dates tse pedi ga ba ga yalo selemong se le se hitileng which means ha gona accountability within the council. Because how we itse gore okay service provider ya rona e fela contract ya bona e fela in March chance we the necessary provisions gore o ba bontshe gore okay ra bona it's ending ka March, let's try gore re find a new service provider. Lefapha la boitekanelo mo provinceng lo bigile gore mo ngwageng wa matlole wa 2021 le 2022 lo dirisitse madi a kana ka dimilione di le 66 mo dithutong tsa baithuti ba kwa moseja. A complete list of graduates was shared with the HPCSA for them to track the applications. Not all students on the list will receive invitations for examinations,
as they are in different stages with the application process, and some arrived in July-August 2023. Mo polelong ya gagwe ya dikgang, mokwadisi wa HPCSA Dr. Magome Masike o tlhalositse gore kontraka ya bone le Yunibesithi ya Sefako Makgatho go tsamaisa ditlhatlhobo tsa boto e ne ya fitlha kwa bokhutlhong mme ba santse ba kgaratlha go bona batsamaisi ba bangwe. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Botshabelo. Baagi ba Mjajane ba feta dikete di le 3 ba sainile kwa Komisheneng ya Ditshwanelo tsa Botho go emisa go shobedisa kwa Masepaleng wa Selegae wa Nkomazi kwa Mpumalanga. Seno ke morago ga matshwenyego a tlhagisitsweng ke mokgaratlhi Innocent Madonsela ka ga go oketsega ga basetsana ba dingwaga di le 12 ba ba emisiwang ke banna ba ba godileng. Madonsela a re fa mosetsanyana a sena go ima, monna yo o duela lelapa kwa tlhao, mme seno se ketefaletsa motswasetlhabelo go tlhatlhela kgetsi. Motse ono o tshwana le emengwe fela ke mo mmilong ono fo bana ba basetsana ba kopanang le banna ba bagolo mo go bona. Bontsi jwa bone ba feleletsa bo imile le go tlogela sekolo. Innocent Madonsela a re o ntse amogela dingongorego di le dintsi go tswa mo baaging. Funelani Nganeno is the tradition whereby if you were to wrong a young girl or any female and then you were to go to the family, there's a fine that you can pay to the family or to the leader of that area, to the traditional ruler of that area called the Funelani Nganeno. So the moment Funelani Nganeno it's paid, it means that we cannot really have a case in court, even if the child will be under 16, meaning they can't consent. Even if they consent legally, they cannot consent. So we can't open any criminal case. Lerato yo e seng leina la gagwe la nnete a re botshelo jwa monna we bo sentswe ke tiragalo eno. O ne a imisiwa ke monna wa dingwaga di feta 30 fa a ne a na le dingwaga di le 15. Monna we o ne a nyamela mme a tlhagalela morago ga dikgwedi di le 6. After 2 days, she sent his families to come here to pay Funelani Nganeno of 500 rand. Therefore, my parents refused to take that money because that is a sign of disrespect. You can't keep someone for the whole month, like the whole period of 6 months, then you come back with 500 rand. That's not good. Masepala wa Nkomazi o ikwela go baagi gore ba sireletse bana ba bone. It's very saddening. It's one of those issues that need attention from the municipality. We are appealing to our communities to ensure that the safety of their children is guaranteed, particularly these days when such rituals are being held within the jurisdiction of the municipality. We have heard a lot of stories where young children are being abused for ritual purposes. Masepala o tlhamile manane go thusa baagi ka bothata jono. Physical education tlile go busediwa kwa dikolong tsa Afrika Borwa jaaka serutwa se se ikemetseng. Se ke nngwe ya ditshwetso tse di tserweng kwa kopanong ya malatsi a le mabedi e itsegeng ka School Sports Indaba e khutlile mono Johannesburg go sa le gale gompieno. Tona ya metshameko Ziziko do tlhalositse tiragalo eo jaaka ye atlegileng. Tona Zizikodwa ebile tona ya tsa dipapadi mo dikgweding tse tshela tsa go feta gomme dilo tse dintšhi di fetogile. Kopano ye ya go sekaseka maemo a dipapadi dikolong e tlišitše tshepo e kgolo mo nageng. Maikemišetšo ke go leka go tswalela sekgala seo se lego gona magareng ga dikolo tša mmušo le dikolo tšeo di ikemetšego goba tša poraefete. Not physical education as something extramural. It must be part of a curriculum. It's a starting point. In Europe, for example, somebody said it in the presentation yesterday, to an extent that they take physical education serious, not because they want to win games, but it's part of building the complete human being. Should you fail a physical education, you repeat the whole course. Maikemišetšo ke go dira gore bana ba sekolo ba kgone go itšhidulla diiri tše pedi beke ye nngwe le ye nngwe. We all agreed that at the center of all our discussion is that there is a child, there is a South African child, that we must provide a fertile ground for them to be developed in terms of sport in schools. USA, the University School Sports Structure, is a member of SASCOC already, and that is a multi-coded body representing all the universities. For us, it won't be a problem to have a member that is the macro body for school sport in the country. Baraluki ba mehleng e tlo ba karolo e kgolo
ya go tsošološa dipapadi dikolong nageng ka bophara. A lot of legends need to be really equipped so that they can help the educators and show them what is the proper way to train a talented learner. It is long overdue. I think now that we've got a minister who believes that, by at least getting this to action, I believe that we will be able, it will take a long time, to catch up. Tona Kodwa o tlo kgetha komiti yeo e kgethegilego mo nakong yeo e sa fedišego pelo go yo saenela kwano ya tšhomišano mmogo le naga ya Jamaica go leka go tšweletša dinaletšana go tloga mengwageng ya fase. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Boksburg. Mokatisi wa di-Springbok Yak Ninaber o tlhalositse gore go tlhaela ga Malcolm Max ka ntlha ya kgobalo go tlile go ama setlhopha mo go seng kana ka sepe. Setlhopha se gorogile kwa Bordeaux ko se tlileng go tshameka motshameko wa bobedi wa sejana sa lefatshe wa Pool B. Ba tlile go tshameka le Romania lekgetlo la bobedi mo historing ya bone ka Sontaga thapama. I think it's a blow on various levels. I always start, like yesterday, I think the majority of our team were, when we left Toulon to come to Bordeaux, I think we were all sad, and that's probably the first loss, is the loss to a player. Remember, rugby players work incredibly hard for 4 years to get to a World Cup, and they sacrifice a lot. Their families sacrifice a lot. Go sale gale re lopile molaetsa wa gago wa keleletso masego go setlhopha sa naga sa rugby Springbok jaaka se tlabo se tshameka kgatlhano le naga ya Romania ka Sontaga mo motshamekong wa bobedi wa sejana sa lefatshe sa 2023 kwa France. O rometse jana kwa X le Facebook. Poli Molefe a re nna ne ke re masego ke ao dirang ka natla. Go Bokke go. Mabele Albert a re setlhopha sa naga sa rugby box ke re ba tshameke sentle ka Sontaga re tla bona sejana seo. Matshwenyego Jo Mabote a re matlhogonolo ke re pele ya pele halala Bokke. Maria Baloi ene a re halala diboke masego le matlhogonolo go lona ke a le tshepa tlile go bua le sejana. Le rona re le ba dikgang tsa Setswana ra re motlotlo ka setlhopha re solofela ba tla bua le sejana seo a re ye Bokke. Motho wethu se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka X, Facebook, YouTube le WhatsApp. Dine di le kalo tsa maitsiboa ano kgaso e latelang ke ya Sepedi ka moso metsotso e le 15 morago ga ura ya borataro maitsiboa gone fano mo SABC 2 ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.